Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napang kusik wallahu ta'ala yang kaya mama anaw salamak na kalilintad na kadarere wakapipi ginawa na banyo mabugi na lang na pangirikwa pa nagisay yung kaya rin-arina. Hagi pun mabuari na rin ang nasitan wa di palilali lang nagdi kupurmat si saging kutwa bubaya na hanilab sauna na ayo na bu yang misi satarin tanga mata ya. Gitu si paundira hanidin sauna yan. Kalau dunia ama pangreaksi sa tarintang mata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana aku pun di mana. Ini tanah tinggi.
masuk bau direng aku tarintang ngamatayan nila busau nayan anari kuwe siya nayan anapi hararandun somagudi kinakinar anamini panghalaw sa den nakakaigi di ko kuraw napotari managdita abay sa parisegi dintehi inagusuwahi dudak mataya anasa nayuka nadumi buang pisang nakaino po na sila buli nakatanalong sirang namabulo na kiyarasi pandipagtaka ilang ang sanangay ora kumuko sa kano walay huwag katarintang sa pinatong ko sa yadir sa pamayubay kagundin